Tubahaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, mwese dukomeje kubana umunsi ku munsi tubahaye ikaze, amakuru ya mu gitondo rero ni uko abamotari bakomeje kwigaragambya, nyuma y'aho ibiciro bya esanse bizamutse, abamotari bakaba bari kuvuga yuko bari kurengana, bakaba bari gusaba perezida, nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ko yabarenganura, aho bari kuvuga yuko ibyuma bifotora bimaze kuba byinshi, bari gufotorwa mu buryo burenga butandatu, bakaba bari kwijujuta rero bavuga yuko esanse yazamutse, abagenzi bakaba babuze kandi ngo bakaba bari kwandikirwa ibihano byinshi mu muhanda, ngo aho bageze hose barafotorwa, ngo drone zo mu kirere zirabafotora, ngo kamera zo ku muhanda zirabafotora, ngo abapolisi bo mu muhanda bakabafotora, ngo abakuru dofensi bakabafotora, ngo n'abakozi bo mu rugo bagafotora, ngo aho bageze hose ngo usanga abantu bari gufotora, ngo purake zabo bari gufotora, ngo bari mu makosa, bakaba bari kuvuga yuko rero basaba ko barenganurwa cyangwa se bakagabanyirizwa ibihano byo mu mihanda, kuko bari kuvuga yuko abenshi baba bafite moto baverisa ku munsi, ngo kandi ugasanga kubera ibiciro bya esanse, ugasanga bakuyemo amafaranga yo kuverisa yonyine, ugasanga nta n'igihumbi cyangwa se ibihumbi bibiri byo gutunga ingo zabo bakuyemo, bakaba rero bari gusaba nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ko yabarenganura, akaba yakongera akabagabanyiriza ibi bihano cyangwa se ibiciro bya esanse mu gihe byazamutse, ngo ibihano nabyo bikagabanuka kugira ngo nabo bakomeze gutunga imiryango yabo ndetse no guteza igihugu imbere muri rusange. Ni nako rero umwe mu bamotari nawe yakomeje kubagira inama avuga yuko ashishikariza abamotari kuba bakoresha zino moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho avuga yuko rero bo bari guteza imbere imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu, kubera yuko yasobanuye yuko izi esanse zituruka hanze mu bihugu byo hanze, mu gihe iyo bari kuzigura amafaranga menshi, ngo baba bari guteza imbere ibihugu byo hanze, mu gihe iyo bari gukoresha moto z'umuriro, umuriro bawukura mu Rwanda n'amafaranga akaguma mu Rwanda, ngo bakaba bari kwiyubakira igihugu cyabo, akaba yakomeje ashishikariza abandi bamotari rero kuba bakoresha zino moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Nari Samuel Nsengiyera ku muyoboro wa YouTube, reka dukomeze kubana mu bihe byacu bitandukanye, gusa niba ari ubwa mbere twagusaba kugira ngo ukore subscribe, dukomeze kubana mugire ibihe byiza.